যে হওয়ার জুড়েতে আজকে পলিটিক্যালি কার্যসূচি জুড়েতে যেহেতু 6 শিডিউল কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট isu menggandingkan bang situ problem. Interstate border bala make like joint effort ni Karbi Anglong Autonomous Council apen jitu interstate border tanggal Karbi Anglong Autonomous Council apen Assam government itu joint effort to pencil bangso permanent solution as per 1951 boundary demarcation itu kaida pugar mati je 1951 ni kan si boundary bang demarcated hal so teng mesin itu kaida pugar je as per 1951 boundary demarcation teng mesin interstate apen inter-district border ala so problem permanent solution mane bijini itu kaida pugar Lapeno na BJP sarkar alang tum kai kida puya jati mati bhiti longli philang charai komji jeng jati khai pan charai komdi khai baring pan tantala tum charai kom theklo charai kom theklo moben la nili phulo mati je aduya hoilong ke dorat tum make pini aniata adu railong ka bucit tum bangalan tum make government scheme bangalan tum make kilong nu desi atum sikyong kilong desi kyong people Adela bangso Karbi Anglong Autonomous Council border area border development board apen Assam government border area development department ke asai siklem nakam siklem lang nam de pulo border area lo kada khumbi jam sirar tum bala bangso gitu kisung ke bola sobak chini nela alan tum ar pulo ke ras tum alan tum bilo la bangso kachari aja kong pulo ke alan tum ar pulo lasila bangmu pen ni tum pulo ke je la bangso jati mati bheti gula solam ni bang ratang pamang huja BJP itu nggih Kalau give and take policy long ini juga kaida pula give and take policy bana cancel nai mobil na pula pa pane nil tum pula mati as per 1951 boundary demarcation teng masih interstate ba interdistrict border problem ke permanent solution na nitu hala si pula mati si give and take policy bang cancel na pula give and take policy bang cancel na pula bang bentu na nitu chedon na mentu na ko te pen bang so pha bang ke nitu bang ke non projin pen Assam government teman itu mas song kan dah citong siapa itu mangkala pasal pressurize bije labang so 1951 boundary demarcation teng masih labang so interdistrict la interstate border problem permanent solution as per 1951 boundary demarcation teng lain lain itu puang tu mangkala cetak ngali tum ke jokpon sigitu antum lain lo BJP tu pupita so kacari bawa BJP so kan tu pulje mission quality 2025 Tapi जो से क्वालिटी एजुकेशन नहीं है बताला अपना सी बंके itu foundation bukan itu salah kan lower primary school lo hara bangke than bang kadure tik than bang yose kadure mo kan ni thalo ngata tapte nam pilo kala 208 lower primary school lo mang single teacher yose foundation yose mini program tek pilo foundation bang mission human resource development mate munit mono itu akai kaching thurun thaya pan ndi anona kai lu thek begni quality education to begni yosi mesen be yosi than bang yosi kadure thek tik kute kopson si quality education lo quality education men tuni ta long le lo la si quality education ke do mesen me ke long nei banate apna si than bang make ilo dor plub ni la si moben li pulo ke je la bangso government completely fail education pa make non kachari ba BJP sarkar non kachari ba BJP sarkar Richard Tokbi kijapon labang so education department labang so department completely fail la sinil tu kai kada pugal Richard Tokbi bangke education yam ke manji pan ka pune chakri chokbang pugali aku benci uni anghoi benci uni people he has completely failed in discharging his responsibility alang li tu amina sai cheklem pa mi thik alam si ni chot alam ni ki misoli mission quality education 2025 so thanbang hoida papeng mo lower primary school like 208 lower primary school ala ma single teacher ala high school but high secondary la more than 800 single teacher vacancies unte ko pula la bangka opposite la quality education ke lokko basi quality education ke pi pan bangke alang tum jitu alam kitu la masuk mission quality education 2025 alang tum jitu Richard Tokbi kan ye bang la lam champlang so simandal lam chubai simandal Karbi Anglong ora pamanghu Karbi Anglong ora kecong thu ye kam siklem rong lo Sila puson Karbi Anglong ora pang chong thui Karbi Anglong ora pang pacu bay akam bangke Richard Tokbi ke ta inton sigi mili ni tu mang la bangke laga ar puro to akam lo sarkar to akam lo
Ate irrigation department long lepina madri. Irrigation department pakai Karbi Anglong Autonomous Council 30 department ang bong pakai Karbi Anglong along pakai kilo a subject lo. Irrigation department pakai under the administrative control of Karbi Anglong Autonomous Council. Si lasoal ako day klang do. Lahai klang Manila bang solong leke cirai long lo. Lahai pakai irrigation department long I have to macu komar sakitum mereka thedung cirat ndo bisiku. Lasini tum pulo mati. Inquiry pedono departmental inquiry. Agar department soalnya si kacirap dum na abe posode claim haji mati. Lasi department thedung department kalong irrigation department long orang claim bom acu kamar ada pene sakit dum thedung kacirap dum. Lasi sobra ketali peduni mo pen ritum pulo tali pedono ketali pedora kumas ada ke dobek mau kumara sakit ada ke dulu kumara sakit si ladang mana kecok cid dulu halapan mana sudah pengsan as per service route ni sorry as per service route nabang sudah inside kasih itu pulo kan kasih itu lagi pulo kan inquiry pedono kumasi lama penali na pulo mati utara ID do kado kumasi cidu masih lah kumasi dar dulu di parmen amuni yo se abe bisa claim ID there is somebody is there kumani dulu da who is involved in that in this process in this illegal process di around repen la puson mane mo pen kupilo long leke cirai long lo di tapi mo pen ali pulo hai ko pini dokumen pini long lo kumalo hai claim long lo la bang sel pusa inquiry sobda ba inquiry do na po saya long leke irrigation bina po first and foremost bang kala irrigation department long irrigation department long la so anomalies sobda bang kita ali padosi irrigation department long acho kamal la pen asa ki depan inside kita ali padura di lain long itu maka tetap langsir long sampai PJ itu kada mana kada itu pulo kala sobda itu maka mana pulo ke je la bang so apa tha maka la PGR long around repen kapuche di la salam tinali puko la sobda maka kethali paduna po rela ke government land tinama PGR along lela maka kapuche ya rona be mati leke di la bang kethali paduna po land and revenue council subject hai council do kam lo ke di kasi council do kam lo ke josi du yoilo di revenue yang people du yoilo council CM people du yoilo rat kenggalan cuma jakong pilu ke di alang tua kam lo alang tua pulo people claim ai leke people free reke di administrative aja orang tu lo itu lo ke people claim ai leke kasi mo pen ni tu pulo pakai this government has completely failed this government has completely failed bangsa sarkar tu mangai pilo la bangso ke so dum han ke barim dum han an tu mangai kirai kom pon thai pa mangai hek tu mangai rai kom dekhe ang tan nang ran masih RD dong lagi jum theklong prong la karbi ang theklong prong lagi theklong prong lo ke asi mo pela pula gamur pelam itu pula this government this ruling party this government BJP led Karbi Anglong Autonomous Council BJP led Assam government yes they has failed in providing better service to the people rar phan kela tum bangke kilang the Karbi Anglong Autonomous Council ka jari the dum dala culture the 30 department long ta anarchist kada kam claim achu kamadon ta mane exam re jam claim jam nam exam re jam claim jam nam di officer time da office long ta me aport thank you ang di dale